12 апреля 2025 года собрались ПК «Энергетик», выходцы села Черемшан и Черемшанского района. Марат Габдрахманович, а вам сколько лет сейчас, извиняюсь? 86. О, солидный возраст. Дай Бог здоровья. Спасибо. Şavru güzel kalan, aziz kalan, Çulmandı kanları sinir jırga solgan, Zor düzülüş gelip girgen yaşı yürekler, Yazmışların silah beylersinde kalan, Zor düzülüş gelip girgen yaşı yaşayanlar bunlarga kuşa balalarga onlarga miras olurlar bizning hayallardan kalkar şehir bize balalarga onlarga miras olurlar bizning hayallardan kalkar şehir bize İsiminde bir mırjalardan çıkan düdüm ise koyda bir beliş salmanlar kışıkkan ise koyda bir sizni düdüm hoş pişip durar ve şunda siz sizesiniz nindi güçlü tortup duru güçlü tuğan yakma ne biz bir küp yıllar elik şehrimizin boşluğu bulgan Aksuva yerinde Reis Yanuş Biley bizni medeniyet hizmetkarlarını çağırdı da büyük soğunup koyup gitmesinler. Uyuşturuluz o yaratkan evliler, yaşlar kişki oyunlar uyuştura başladık. Medeniyetten servetke torttuk. Kişilerin konsertler hem tulay duraklarda mühabbet degen emir barlıkka geldi. Aileler kurdular. Zavuslarda şirak, cumğa şilbelerde irten 8'den olup kişki 5'ge kadar idi. Kadir dostlar, mine şuşu jirge gelip tamır jiberim. Mine şuşu jirde birge tuz itip şalgıda yaşaysız. Lakin yürek rayon ismin, oğul ismin etkende düp dibe başlayın. İnsanlara en birinçilerden olun. Şallığa sizin rayondan birinçilerden gelgen tazine Minnibayev'ını çağırasım gelir elbette. Şallığa geldi. Tataristan'ın ot kazangan sanat işliklisi kompozitör İlgiz Zakirov Oktamış rayonundan
Кадерлі чемушанлар, мына шулай жыйылып, матур еттіріп келуіңізге зор рахмет. Башқа районларны қарайсың да, жаллар білдіріп тұлған болды. Алданып қойғырып қойдым, әлейлер шулай алдан қойғырады. Мәтен кіші болар мекен, жоқ мекен, Алланың рахметімен почти зал тұлған. Сізге барыңызға зор рахмет. Сен сау болыңыз, өмірлеріңіз ұзын болсын, бақытты болыңыз. yo'qolib qolmam. Bir-biriga yordam etib yashab, bu borslar kerak aybirlarda
her vakit tanışlarına başlanabilir. Yine bu tarihi zaldan biz bunu 1973 yılının 6. noyabrında Oktyabr Bayramı aldığından başkan edik. Yine şundan başlayıp yıllar öttü. Bu zallarda kimler gene bulunmadı. Yuri Gagarin'den başka bütün kosmonavtlar, çiğ delegatsiyaları, bizden Respublika, Rusya delegatsiya kişileri, onlar her vakit sizinle bilen uçraşıp durdular. Zalda bilen bizden birinci, ikinci, üçüncü şirat kamazlarını, gastlarını tüzü boyunca en birinci kamaz tüzülüşü Udarnik degen isimlerini alanlar var. Onun ortadan orden minarlar, hem şu dalıklı isimler. Her dostlar, bugün mine dolkunlanıp oturuşu 3 kişi var. Birisi Feniz Nuruddinov. O da 50 koşan indi şanlığa gelip tanılgan kişimiz. Bu yıllarda bizi şok kattırdı. Kul küreşi boyunca o respublikalarına değil, Rusya'da şekillerine kadar tanılgan. Hemen öyle işlerge deyip tırışa, hemen yaxşılıklarını dik bitip bir hesap halk katarada. İlk birinçilerden bulup, biraz şu işraşını bulsun deyip yürüyen Feniz Nuruddinov'un şakrası Ferit, barı yolla Nuruddinov'un şakrası Ferit. Cemaatçilik bilen ilimde bölüge başlığı Rüstem Rafikovich Galiullin şakrası Ferit. Sahnege Tatarstan Respublikası Şirinşan Municipal Rayonunun Başkarma Komiteti Jetekçisi İlnur Musavit Ulu Zamaleddinov da çakırlar. Güzel kulun. Duklap gitmeyiz. Kulaklar var. Bunlar jaftanlarga keldi. Biz sizin ko'ngilingizga ne şu kadar yomonliklar solib jiberganligimiz. Ne ish dumdurustay irzotlarimiz yaxshi ishtaydilar. Eng birinchi kunga beraylik so'zlar. Shonliga chunki ular bugun qo'noq qarshi oldilar. Eng og'ir boshi meni qolgan. Muhtaram Gulzada Muhammadovna, hurmatli iпташлар, ruxsat etingiz sizga salom yetkazishga shahar meridan Nalgan Barosh Mavdiyev ismidan sizga esanlik, sog'lik tilarga ham rahmat aytirga bir narsa uchun mana bu yaqtoshlar uchrashuv bitul ko'ngil ochig'ina tugul. Mana biz qaytamiz uyga qaytamiz da biz chiylaymiz tug'anlar bilan mazak chiylab olamiz. Mana shunday kishilarni ko'rdik, shunday ishda bo'ldik, shunday kishini ko'rdik, shunday kishi bulay bo'lgan ekan, rayonda mana shunday yangiliklar bor ekan, ana bitta tinglab turalar bizning bolalar, onoqlar bizning tinglab turalar. Ularning mында kelib qoladi. Ertaga bo'lmasa bir kunga kelib chiqadi. Mana men atilar, anilar mana shunday yerda bo'ldilar, qaytdilar, g'ururlanib şeyler deb. To'ys muhabbat bizning avulga, bizning rayonga muhabbat duo deb aytsam da yaraydi endi. Shunga ko'ra mana shu sizning keluvingiz menda oilani sementli, oilani gina tugul endi butun yaqtoshlikni sementli. Sizga shuning uchun bek zo'r rahmat. Siz главный действующий сила menda o'sha aytganda rahmat sizga. Qadrli yaqtoshlarimiz, hurmatli qonaqlar. Добрый день, дорогие наши земляки, уважаемые гости. Район башлыгы Айбатов Рамиль Тагатұлы район делегациясыға шәкшән өз есімінен бұл ұшашуны ұйыштыруда зор үлеш кеткен барлық yaqtoshlarımızға зор рахметімді білдіресім келе. Чынында сыңғы ұшашу Хатергалық Масай 2010 жылда болған республикамыздың түрлі башмакларында мындай ұшашулар ұйыштыру матур традицияға бара. Сыңғы тапқырына біз Kozan шәһәрендә, Түбән Кама шәһәрендә yaqtoshlar jamiyatida uchrashuv o'tkazdik. Bitta ko'ngilimizni fursatdan foydalanib Чаллы Киямов Рафаэль Аграмеддин улына
айрым зор рахметімді білдірісім келеді, чөнки ол бұл очрашуларның бірінші адам болып башлап жіберді. Чирмешен районы белән Ярчалы арасында сумак бар, бер кайчанда зелмәсен, бергә булыйк. Мондый очрашулар ишрак булсын, барыгызга да исәнлек саулык, күңел тынычлыгы телим. Рәхмәт сезгә. Бәйрәм белән. Һәм минем кичкенә бүләкләрем бар иде, сез шуны тапшырып үтәсем килә. Сүзләрне әйтергә кирәк. Соңрак. Благодарственное письмо вручается председателю Ассоциации землячества города Набережной Челны, почетному гражданину города Набережной Челны Рзаевой Гульзаде Мухаммедовне за активное участие в проведении вечера встречи земляков Челнчанского района города Набережной Челны и благородное сотрудничество. Также благодарственное письмо вручается выпуску из села Старое Кадеево, многократному чемпиону Татарстана, Европы и мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями Нурдинову Фаису Бариевичу за активное участие в работе научно-исследовательского общества Черемшанского землячества и вклад в укрепление социально-культурных связей. Фәнис Исмаилович, sizге береміз. Хайырлы кеш, хөрмәтле якташлар, хайырлы кеш килгән кунаклар. Менә быелгы елда безнең Чермешен якташлыгы ишканга 20 ел булды. Баштан мин башлап ибергән идем. 2005 елда, 5 елны без Чермешеннәр, Чистайлар, Яңа Чишмә районнары шушы залда Задам Хамитовна безнең иш якташлыгы оештырды. Без аннан 2006 елда аерылып чыктык инде. Аннан 10 еллап дәвамында мин алып бардым. Соңгы вакытта инде Рафаил Әгъләметдин улы Кыямовка тапшырган иде учрашуны. Командировкада булу сәбәп була алмады. Үзенең кайнар сәламнәрен тапшырды. Анларга да бик зур рәхмәт әйтәбез. Тырышып килде учрашуда. Мин шулай прикатып килдем Чермешенгә. Иң беренче зур рәхмәтемне әйтәсем килә минем. Чермешен район башлыгы Айбатов Рамил Тәлгатуллына ул безгә бик зур ярдәм итте. Менә делегацияне берде. 45 кеше составында делегация килде. Чермешенләргә бик зур рәхмәт. Бер рәхмәтне әйтәм инде. Казан делегациясенә дә рәхмәтне әйтәм. Һәм Түбән Камаларга да. Безнең Келәр һәр вакытта шулай дус булды, тату булдылар, бергә очрашып яшибез. Якташлык очрашуларын бик тә яраталар, якын итеп киләсез. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәм. Бер кызың сучыгырасы димәле. Элегрәк Кәмикәне Хәмит дигән дустан, минем якташлык очрашу була, киләсезме ди. Килмәгән кая ди. Хатыным инде әллә качан яңа күлмәк тектиреп куйды ди. Туйга барасың дигән, ярсын дип куйды. Менә шулай итеп очрашуны якын итәсез. Бик зур рәхмәт барыгызга да, исәнмесез. Hadi dostlar, sizge sağlık selametlik dileriz. Buna bunda işraşular bu yarabalar oylaşırdılar. Çünkü her birisi bulyatla bir tümül ittirap gelyen. Daptın çıgele ülöşten ciddeşlik. Hazır şunu aytasınız ki bu işraşuda bir tağın birbirimizle görüp siyiniyor. Siyiniyoruna tügül tağın aytırga bula 50-20'şenler kimmemegenler iken. Әлі Қырғызға балаларыңызда отырсаңыз, бұл зал толыр еді. Ondan sonra biz hükümet olduğunda zadaniye olmalı zor tutarız dedik. Келгені 5 kişilik. Çünkü işlеген şırığızda siz bulmasanız bu zavod vaktinde açılır idi mi? Bizden beslarımızın uğutu var onunla gelir idi mi? Şollu şehri 27 binden hazır günde Şollu'da onu bilmegen kişi yoktur. Tataristan Respublikası'nın halk artisti yoktaşınız Rafik Kayumov'la artist kişi zalda oturgan kişinin suluş alıvını sizip mi? Rafik Kayumov'la çıkıp gelgen.
Bek zor rahmet. Hayırlı gün, isensiz rayondaşlar, yoktaşlar. Rahmet sizge, barınızga da, özünüzün yok vakitinizin var eti mene şunda rayondaşlarla uçuruşuga kelganiniz için. Ben Gülzade Muhammadovna aytib ketdimda, Gülzade Muhammadovna ayırım rahmet eylesin kelenler seçimine koyşandır, bundan 40 yıllar ortaya kilip, meni ana tagit ишiктен bu sahnaga barbar, sen birinchi tugul, sen so'nggi tugul deb aytib chiqargan kishilarning birsi u menga u vaqtda oppa shekilli tuyulsa endi hozir men anga aniga qaragan shekilli qarayman. Ham shunday hurmatni sizdan barig'izga da yetkazgan hurmatli rayondoshlar, yoqdoshlar. Men narsa aytasim kelar. Sizning barig'izga xizmati menikidan qaraganda ko'pga ming topqir hurmat bilan. Shunga ko'ra men sizga barig'izga da sog'lik, salomatlik tilayman. Barig'izga da baxtli, motor turmushda hurmatda yashashingizni tilab qolaman. Sog'lik sizga. Hurmatda yashaysiz, tuman qaylar. Şimdi Fəriz Bariş, bunda şaqaşdım ona, Allah rahmet deydi. O, şimdi Gülzade Muhammadovna men yani şekilli deb aytsam, o bizga teşekkürdirler hazır. Rahmet. Rahmet o'zingizga. Bizim tanlovlar xalq artistimiz Rafik Qayumov ekan. Buna shunday artistlarimiz bizning. Qaraysan. Hazır sahneye şaire Elsire Muhammadjon. Men sizga o'zimdan so'ng vaqtda ijod etgan Biz Uskanda degan poemamni taqdim etaman. Biz Uskanda tog'lar biyiq edi. Teran edi suvi inishning. Shu sularda bir quyunim deb ovlama qaytib kelishim. Chishma bo'yin sihri bir mo'jiza, shiltir oqdi sularim. Taştan taşqa sikrib taş astından balık tuttu neni kunlarım. İnişimde günün gün boyuna üzülmedi bala şağası. Qazırdaklar bilen şiratlaşıp şumaydı suva barşası. Dallarım da üzge, bedenleri tügerek idi alarının. Gülegesi buldu kötülerden paşıp kalgan ersiz mallarının. Kış gününde tağdan düşeydik, timir şanalarda bıcıldap, ıstarağı şangısında düştü, eti yasap birgen ışkılap. Gerekmedi bizge dingiz boyu, bilmedik de onun varlığın. Biz vuruşlu, karanlığa şaklı, izlep yirdik sıyır sargın. Kıyaşның da қазір çışı bitti, buğuklanmay teninin terisi, tizilişip kırda işli idik, ey şatlana idik cilisi. Kıyaş nurun bir de kızganmadı, istilikten tenler qaraldı, yalan kırda günü boyu durup, göz alları karanlılandı. Zarlanmadık, nığıp işlep istik, şulay kerek diye oyladık. Arızak da işten arınğanda, bayrağı alış tipke oynadık. Balacakның ең зор хатирәсе киш утыру капка төбендә. Күн сүрелгән, йолдыз тулы күкне күрәм төсле әле бүгендә. Без үскәндә таулар биек иде. Тирән иде суы инешнең. Гафур тупыллары мамык чәчте ак күлмәгә төсле кәләшнең. Сабан туе җиткән, кунак кайткан, мичтә пешкән кыймак бәлеше, ак яулыклы әби апаларының ялтырап тора яңа галушы. Түбәтәйле абай-бабай белән чуарланган мәйдан тирәсе, каш өстенә кулын куйган халык, юлдан килә тузан көлтәсе, атлар килә, атлар, ат чабышы, сабан туйның югары ноктасы. Бу кынана халык быел зур бүләкне алыр икән кемнең баласы? Җиңүчегә бүләк ат муенында яшь киленнең чиккән сүлгесе, арттан килгән атка әбишәби, яулык тага хөрмәт билгесе. Кыза мейдан, кылга башындагы кызыл шидик кемгә эләгер? Солдат хезмәтеннән кайткан егет тиз-тиз менеп алды, бик өлгер. Гармун уйный берәү, урам көен, шахты көен сузып җибәрә. Халык арасыннан изли кызна, бар моңнары шушы җибәрә. Сабан туйда кызлар егет күзли, егетләрнең күзе кызларда, карашлары белән очрашканда кояш төсле битләр кызара. Бию көен башлый гармунчыбыз, сикереп чыга егет җилкенеп, тыпыр-тыпыр кыз
Kız karşına basa kızı çıkarma dur silkinip. Varmonçunun parmakları bir, varmon dillerinde tuttavsız. Yaşlar bir, kullar billerinde, oyakları günden karısız. Saban duyulşunday, saban duyda siygen yarlar, parlar tabılar. Mehabbette yaşırın yanganlarının, köngülünde ümit kabına. Biz üskende tağlar büyük idi, diren idi su inişinin. Sabantuyda sabaktaşlar bilen ışıraşırga tağın kiliştim. Mektep işikleri bugün aşık, sınıftaşlar koytkan ışıraşı. Şol gürkile dolkınana barda, kışaklaşu, haller sıraşı. Bir nersede özgermeden tüslü, şuluk mektep, şuluk partılar, bürenege tokkan kodaklarda mayıp mıtırak kartılar. Elle küpten seni aşmağanlar, yarmışarlar dünya kartısı. Gözünü yumup tabi bireydi, Gülbruz dağın kazbi kaymısına. Sınıf bilmelere kişireygen, partılarga sıymay boylarım, okutuşu apa abilarına, sınıftaşlarımla oyladım. Kimler gelgen? Kimdir bilmezinde, мәңгілікке кеткен ертерек, сөйлешулер дұға болып барсын, олар үшін барышу керек. Малайлар da көптен indi babay, şeşleri de sirek tübede, pileşlerin kaplap ciddilenip, barısı da kiyen tübedey. Kızlar hamançaya, şırşuk ile balınaya düşken billeri, sıraşıyorlar, külüşerler, derrav tuktap durmay bir detilleri. Harmon oynay. Ey üzdüre, avul kızın jırlı yigitler, Irak'tағы kalgan yaşlık tağın iske düşürdüğüz yigitler. Avul kızın nazılık varlık başım, şın küngeliden seni süydüm min. Bugün tağını kişin, seni körer üçün, bakşağısına sağınıp geldim min. Bizne yaş geçirə, nindi matur, жылы hisler bilen ürilgen, tövge mehabette yanıp kıyıp, köpme küz yaşları tükülgen. Biz üskende tağlar büyük idi, diren idi su inişinin, jimişleri tolup jeriye tama teres karşımдағы mileşinin. Petka ormanından alıp kayttık, ağaç üsüntüsün kübitip, tamar jeydi mileşken renge tuğan negizimni üsitip. Bu dünyada en kadirli ağaç sizin için nindi deseniz, yaprakların yarıp kopşulana, rengini zinhar kesmeniz. İşli gayle gadeti halide bir-birimizden orıp duymadık, han sarayı tügeliydi yırtlar, kasanlığını anıp duymadık. İki kızım, iki ulum barda beşinchisi kerek bulgandır. Rahmet ani, meni topkan için, min tuğaçtım, dünyam tuğandır. Her vakitte bola aldım iken, senin toyanışın, kulun, alıştırdım kübrek, niktir bilmem, zor kızımla, yaki zor ulum. Tüpşük bala bunu birkelenip, yotalmadım, ullar koşurup, tez üsesim kildi, işliydim zorlar bile birge koşulup. Bir yıdırıp bulup üsep jittik, eti, ani, ebi, babay biz, balalar da, onuklar da birge sizin bizden otlap bararız. Biz üskende tağlar büyük idi, diren idi su inişinin, şol tağlar tasamanın kadirli, yılga boyundağı tağlar şağı, yamarta bit bizning kadirni. Koytam әлі, kerem görüşülerge, yerimeli haller bilişip, bolashaqning motor isteligin iske düşürürüz gülüşüp. Şiltir akkan çeşme yolun, kızlar toptap, sokmak yasagan. Bir küyente iki şilekirni iniş sularında şeypagan. Tübenişinin usal malayları, arık sulu şilek işine, gırda bergenini hükündüler, küyente elekti barlık kişine. Oğlumdan bulgan şu kızlara köpten indi ebi bulganlar. Olar köngülünde joyulmaslar, hatireler toşup tulganlar. Tuğan yakının iskenceleri de enkey kulu sıman yağımlı, ey tegizşi, şirlerde yürüp, taptığız mı şundan yakınna. Biz üskende tağlar büyük idi, diren idi suva inişinin, tuğan jirinin tağı bulayım deyip, oğluma qaytıp gelişim. Elsire işlerikli, rahatlanıp tırladık. Eğer biz üskende tağlar büyük tügeliydi. Biz büyük idi. Hazırda büyük tügeller. Çünkü biz Bileşeğin duvar şirin Aziz Tatarstan'ın tılış matur rahmetli
Моцай стиле Харьковом. Татарстан, 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 Şişkader yıllar kuşağısı, Bəhət düşün Xudayın birgə, Adaşlıqın qısılıb uşağısı, Bəhət düşün Xudayın birgə, Adaşlıqın qısılıb uşağısı. Третий куплет будет про наш город, любимый город Набережные Челны, про КамАЗ. Из Татарстана родом наш КамАЗ, и я тогда над синей рекой в одну семью объединил всех нас. Отцовской приголубившей рукой Татарстан, 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 родников, синеглазый правитель, ты для жизни Всевышний нам дал, миротворец и дружбы хранитель, ты для жизни Всевышний нам дал, миротворец и дружбы хранитель, ты для жизни Всевышний нам дал, миротворец и дружбы хранитель. Татарстан, Татарстан, Татарстан. Нинаке, жыр қонақтарынан Рамил Харисов, ол шығышы білен Мүслим районынан, мұндағы тұрмыш иптеші Ира ханым отыра білен сізге, оннан да, күйеуіңізден де, район күйеуінен де музыкаль сәлем.